Yes, reka nongera gusuhuza kandi mwifuriza ibihe byiza nshuti mukunze ukomeje kunkurikira kuri Play MTV ngeri twaye Dikero nk'ibisanzwe rero muri no minsi turi kubagerezaho amakuru ku gihe by'umwihariko ku ntambara ya Congo na M23. Hano ngaha rero muri uno mugoroba ibintu byafashe indi ntera. Umugoroba nkubwira n'uyu nguyu nyine uyu nguyu ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024 ibintu bibaye rero ibindi binde aho M23 na FARDC barwanira cyangwa se banganiye neza rwose ku kibuga cy'indege. Ibi ngibi ni ibintu bitoroshye, reka ndakubwira byinshi ahubwo nkureke ubyiyumvire cyangwa se unabyirebere, hanyuma njye ngora bikubwiye nitwa Dikero ukoze subscribe byaba ari byiza, ariko rero ukanze like ugatera comment byaba byiza kurushaho. Reka dukurikire bagenzi bacu ku murongo wa telefone. Kuva inamirwano ubundi yatangira urabizi ko buriya uno ni umunsi wa 21 imirwano iri kubera muri Rubero. Twavuga ko FRDC Wazalendo n'abandi ntabwo babyitwaye neza rya huriro kuko bageragezaga guhunga. Urabizi hari aho ku matariki ya mbere n'ubundi bagiye bahunga, ku matariki ya nyuma n'ubundi bagiye bahunga, bigera n'igihe uriya generali Chiko Chitambwe abimuye ashyiraho n'itegeko ko abahunga urugamba bagomba kujya bicwa. Urabizi ko hari na bamwe n'ubundi mubo yagiye yica n'ubundi ngo batorotse urugamba. Urabizi ko ibyo bintu byabayeho. Ni ukuvuga ngo icyo ni ikigaragaza yuko abana bari gutoroka n'ubundi urugamba, bari gutoroka urugamba. Ariko wa mugani wawe muri nyike gishinze mbere yaho gato hari abari bari kuvuga yuko ngo bari gutoroka urugamba, bamwe bakaba baraswa ariko abandi bagatoroka bakabasha gutoroka. Hari n'aboherezaga ngo ubutumwa imiryango yabo babubwira bati bayibwira ngo rwose ibintu byakomeye cyane mwabona tubagezeho. Yego, ibyo ni ibintu byabayeho cyane, ni n'ibintu byakozwe kuko hariho benshi n'ubundi bagiye batoroka kandi baratorotse koko. Icyo ni cyari kibigaragaza abaturage, hari n'ibyo bari kwigaragambiriza. Uribuka hari na video nabonye n'ubundi hari abasirikari benshi bahetse imbunda bazishyize ku mugongo rwose bari kwifatira inzira bari kugenda. Ibyo ni ibintu byabayeho cyane. Yego. Bemba wanze ku makuru w'amashya waba ufite guhera muri weekend urugamba rwari rumeze rukomeye cyane cyangwa se rumeze n'abaho muri Rubero ku mpande zombi zihanganye mu buryo bukomeye. Icya mbere hari gahunda igisirikare cyangwa gifite gusa cyangwa se ubuzima y'ubuturwa ubwo harimo kuba cyakwisubiza bwa buce burimo za Limbongo, za Matembe, za Kase, za Mambasa baheruka kwamburwa mu minsi itarenze ine na M23, ariko ngo bakagira n'indi gahunda yo guhagarika M23 mu byo yise kuyifrena kugira ngo ihagarike urugendo rwayo rwo kwerekeza muri Rubero zone na Butembo. Kugeza ubu amakuru make ufite kuri imirwano byaba bihagaze gute? Amakuru mashya ni uko hari ikintu bita debordement n'ubundi za M23 bavuye hariya za nani za Kamandi. Yego, hariya za Kamandi M23 ari kwakorera debordement n'ubundi iri kugira ngo irebe ko yahinguka muri iriya nzira za Kipese ikiye nini Kamandi jite, kuko hari n'igice n'ubundi cya nani cya Kamandi Bordi Lake. Icyo gice n'ubundi M23 iragenda ikijyamo baraharwanira, ariko ishaka kugira ngo inyure ahantu bita za Buhoyo ikazaza guhinguka, kuko hariya mu bice bya za Kanyambi n'ubundi harimo erema za M23 zari zabashe gushikayo. Noneho muri iyo misozi uvuye za Kipese nibyo FRDC iza kuhafungira, n'ubu ngubu iracyahafungiye ku buryo M23 ntabwo ari yaharenga, ariko bigasa naho imirwano idakaze, ariko M23 ikaba itari yaharenga. Noneho hakazamo n'ibindi bice n'ubundi biri hariya bigaragaza yuko M23 yagiye iri mu matake
igihanganye n'ubundi muri ibyo bice. Hariya nk'urugero guhera muri iki gitondo muri kiriya gice cya za Mambasa, isasu riri kuvuza ubuhuha mu nkengero za Mambasa, tukaza muri aho bita za Runyansenge, ni muri side ya Rubero, naho isasu riri kuvuza ubuhuha. Tukaza aho bita za Kiserereka, aho ngaho naho isasu riri kuvuza ubuhuha. Muri iyo mirwano niyo M23 iri kwataka cyangwa iri kugabwaho ibitero? Iri kugabwaho ibitero yo mu birindiro byayo, yo iri kugabwaho. Kugeza ubu FARDC igaba ibitero hari kirageraho? Nta kirageraho kugeza amagingo yanganye, kuko M23 iracyari mu birindiro byayo, ndetse no muri Nuza hafi ya za Libongo nawe FARDC bagerageje kuhagaba ibitero, ariko kugeza amagingo yangaya ntacyo byari byageraho rwose bwana Claude. Kuko n'ubundi bagerageje no gukoresha indege za kajugujugu. Yego, bakoresheje kajugujugu kuko ziriya za Sokoyi zarangirijwe, noneho bazana izindi kajugujugu, izindi rekobuteri nizo zaje n'ubundi zibabasha kuzikoresha, ariko M23 igerageza kuzirasa, nta nubwo yabashije kuzirasa kugira ngo izitwike. Ni imwe bavugaga yuko yatwitswe, ariko iyo ngiyo naje gukurikirana asanga ko itatwitswe, ari amakuru anahuriye n'ukuri. Uri kumva yuko kugira ngo banahazane n'ubundi indege ni ibintu bitari biboroheye, ni ibintu byari bikomeye, kuko bahazanye rekobutere yitwa ngo ni MI 8 na MI 24. Izi rekobutere tunazigarukaho mu buryo bw'umwihariko n'uburyo zaje, dore ko hari hashize n'igihe zitagaragara mu kirere cya M23, ubwo harimo n'izo Sukhoi n'izo ndege. Wenda tugaruka ku ibyo bitero, ubwo hari amakuru yari amaze guhera muri weekend bavuga ngo FARDC yisubije Mambasa, FARDC yisubije aka gace. Ubwo ntago ari uko kwisubiza, ahubwo ni ibitero bari kuhagaba bagerageza kugira barebe ko batwisubije. Yego, urabizi akenshi iyo FARDC ndakunda kubivuga igihe kirekire, iyo FARDC igiye kurasa ahantu, bo icyo bahita bakoresha imvugo ivuga ati ngo twafasha gace. Ntabwo bahita bavuga ati ngo iyo bapfuye kuvuga ati n'ubu bapanze bakavuga ati tugiye kurasa Goma, ni nk'urugero. Ntabwo bavuga ko bagiye kurasa Goma, ahubwo bahita bavuga yuko bafashe Goma. Ni gutyo. Ibyo bitero ntabwo Mambasa za Limbongo nanjye mu makuru nagiye nyabona, ariko ntaho ahuriye n'ukuri. Nta makuru adafite aho ahuriye n'ukuri rwose. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo kuva muri iyi weekend ibitero FARDC yagerageje ngo yambure M23 uduce yari yabambuye aho muri Rubero, nta na kamwe barisubiza. Ntako. Ubwo twavuga ko ari ya ntambara yo mu itangazamakuru twabyitanga iki? Ya ntambara yo mu itangazamakuru naho ya ntambara ihuriye n'ukuri rwose. Niyo mu itangazamakuru ni ya ntambara y'ibinyoma. Bwana Bemba, reka tugaruke n'ubundi kw'izi rekoputeri ziri kuvugwa hano muri Rubero zagaragaye ku munsi w'ejo. Ubundi izi rekoputeri zaje ari zingahe, nizo mu buhe bwoko, zari zifite ku zihe mpamvu? Ko zari yagiye gushyira hafi ukwezi ari imirwano zitahagera, kuri iyi nshuro ko noneho zaje zari zije gutabara ibintu byari bikomeye. Batubwiraho kw'izi rekoputeri mu by'ukuri. Izi rekoputeri manza wibuka ko mu minsi yatambutse nigeze gutangaza mvuga yuko ari rekoputeri ebyiri zihagurutse ku kibuga cy'indege cya Goma, batazi ngo zerekeje he. Turazirindira muri Rubero zirabura, izaza ku mirwano, zabashije kuza ku mirwano umunsi w'ejo. Ni ukuvuga ngo ziriya ndege ntabwo ari Sokhoi, kuko Sokhoi M23 yarazikomerekeje, zifite ibikomere. Zishobora kuba ziri mu zikiri no mu mahopitale zitari zavamo. Uragendana? Yego. Noneho izo Sukhoi zo
bavuga ko ziri ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri Sud Kivu, abandi bakavuga ko Sukhoi ziri Gisangani ku kibuga cy'indege. Ariko izo ndege zabashije guhaguruka i Goma ni indege zo mu bwoko bwa kajugujugu, helikopteri, imwe ngo ni MI akanyerezo 8, indi ni MI akanyerezo 24. Izo ndege ni indege navuga ko zidafite ubuhanga mu bijyanye no kurasa cyane kuko ni za gisirikari, ariko zikoreshwa n'imbunda n'ubundi zikoreshwa n'abantu uko baragenda bakinstaraho imbunda, bamara kwinstaraho imbunda akaba ariyo hakaba harimo umuntu ugomba gukoresha izo ntwaro. Ni uko ngo zavuye Goma ziraza zijya ku kibuga cy'indege muri zihita zijya Kisangani barazicekinga, barangije bazohereza ku kibuga cy'indege cyitwa Mavivi hanze ari muri Ituri, ziza kuhava baza kuzihavana n'ubundi ariho bazizana hariya. Ziraza zabasha ahantu henshi hagiye hatandukanye muri Rubero ku birindiro bya gisirikare cya M23 nayo izirasaho ziracika. Nibyo ni ukuvuga ngo zari zaje kubera ko ubona ko imbaraga yaba mu gisirikari ku barwanira ku butaka imbaraga zabo ko ari nkeya ukuri ugereranyije n'imbaraga zo mu M23. Ariko bemba turabona ari igisirikare cya Kongo cyahazanye igikoresho gikomeye cyane hano muri Rubero, ariko ku ruhande rwa M23 naho biravugwa yuko nayo itorose hano rwose yahazanye igikoresho gikomeye. Ibi byo wabigereranya ute? Ibyo byo ni iby'ukuri kuko ubundi nk'uko tumaze iminsi tubivuga yaba M23 irakoresha ibifaro, icyo wenda navuga gukoresha ni indege n'amadrone, ariko ibibunda bikarishye by'ibifaro irabikoresha. Yego irabikoresha. Ntabwo byoroshye. Urumva ahantu M23 yazanye ibifaru ntabwo ibintu biba byoroshye be. Ntabwo biba byoroshye. Ariko bemba nifuje kukubaza ikintu kimwe, nkawe wakunze gukurikirana imirwano ya M23 kuva yatangira 2021, twagiye tubona uduce twakunze kuberamo imirwano ikomeye nka za Kanyabayonga, ngira ngo na za Rubaya n'ahandi wenda ntibuka kuko iyi ntambara imaze igihe kandi hagiye haberamo ibintu byinshi. Ku bwawe uru rugamba rugiye kumara hafi ukwezi muri Rubero urarubona ugereranyije n'izindi ngamba M23 yagiye ihanganamo n'igisirikare cya Kongo nabo bafatanya muri iyi ntambara? Uru rugamba rwo navuga ko ari urugamba rutoroshye kuko ni urugamba rumaze kugira amayiti nyinshi. FARDC imaze gupotezamo cyane abantu bagera muri FARDC bagera muri 800, akiyongeraho Wazalendo n'umundi bagiye bapfa. Ni ukuvuga ngo hano ni ibintu bitoroshye. Noneho akiyongeraho ko ubu ngubu ndibuka n'ubundi FARDC yo iyo urugamba ruyinaniye n'ubundi hari amasisiteme igikoresha ngenda nita ngo ni systeme z'ubugodi. Ubu ngubu bari kurasa inka z'abandandi hariya muri za Kitsombi. Inka ntabwo zifitanye nawe ibibazo ariko bazigeramo bakazirasagura. Bikumva ni ibibazo bijye bikomeye. Bazihora iki? Se wavuga ngo bazihora iki? None si inka hari ikibazo bifitanye n'umuntu? Ariko se burya ntitwavuga ko ari urugamba ruba rwagoranye cyane, none umujinya bakawumarira ku nka kuko ntabwo byumvikana uko bapfa kurasa inka ntacyo zigutwaye, kandi urumva noneho ntabwo ari izabo mu bwoko bw'abatutsi kuko mbere bakundaga kuzirasa bavuga ngo ni izabo ngo tuzirase, cyangwa abarwandofone ni iz'abandandi. Yes, uri kumva ko dukurikiranye ruriya rugamba ni urugamba kandi ukabona ni urugamba rumaze rugiye kurangiza hafi ukwezi, imbunda ivuga, isasu rivuga. Uri kumva ko navuga ko ari ibintu bitoroshye bwa na Claude. Ni urugamba rwabereyemo udushya twinshi kuko ari igihe M23 afashe ubuce bugera muri 15 mu minsi 3. Uri kumva ko nta gashya navuga.
ko mbona FARDC yahasize nayo imbaraga nyinshi, ya ntego ya M23 yo gufata Rubero zone ikomeza Butembo, urabona iraza kugerwaho mu buryo bworoheje Bemba? Ibyo ngibyo byo ni ibintu utavuga ngo intego ntiburi bugerweho, kuko n'imyaka na 30 uri ku ntego kandi ushobora kuzayigeraho. Ibyo ngibyo kumva ko ahabashize ntabwo naho bihuriye no kumva ko intego itagomba kugerwaho. Intego uko bigomba kugenda kose nuko igomba kugerwaho. Yego. Yo nuko igomba kugerwaho rwose. Ubwo wowe urashingira kutero uvuga yuko igomba kugerwaho mu gihe FARDC ivuga ko irakoresha uko ishoboye kose, urabona yahazanye n'indege n'abandi basirikare n'ibindi bifaru kugira M23 itagera kuri izo ntego. Ikikwereka ko intego igomba kugerwaho uko M23 yavuye Bunagana igiye kugera muri Rubero zone. Icyo cyonyine gihita kikwereka ko intego yabo igenda igerwaho niyo kugira ngo none se araho batashyiraga abasirikari bwa na Claude. Bavuye Bunagana basanga Cengerero bahafunze bahari igisirikare, bagera i Burayi basanga hari abasirikare, bakomeza bagera Rucuro bagera Kiwanja barakomeza kugeza amagingo angaya bajya bahura n'igisirikari bagahangana nacyo. Uri kumva ko intego bayigeraho rwose. Kandi wa mugani kuva za Cengerero, Rucuro, Masisi aho hagiye hashyirwa ingamba zikomeye ngira ngo hagati aho haje na za Sukhoi n'amadrone na za helicopteri za zindishya, ubwo twavuga ko ari cyo kimwe nta kirahinduka nubwo Rubero rwose ntacyo. Kuko abo barwanye bahanganye nabo ni babandi ubona ko rwose nta kindi kiri buze guhinduka kuri Katanyama, kuko arega M23 ni yindi ya M23 yavanye Katanyama ibunagana ni yindi, Katanyama yavanywe ibunagana ni yindi. Uri kumva rero niyo bafata bagashyiraho mire imeze ute M23 yo iri tayari. Bemba, hari abantu bari kuvuga ngo Generali Masunzu ngo yaba yaratangiye akazi ndetse ngo yatangiye rwose kuyobora operasiyo cyangwa se gutanga amabwiriza y'uko operasiyo igomba gukorwa hano muri Rubero, ngo akaba ariyo mpamvu FARDC yashizemo imbaraga. Uremeranya n'abavuga gutya? Izo ngizo ntabwo nakwemeranya nabo, kuko n'amakuru ariho nubwo atari yagera muri Rubero. Ni ukuvuga ngo uriya witwa Bruno Mandevu ku makuru ufite nuko ariwe wamaze kugera muri Rubero, ariko abandi bakaba batari bagera muri Rubero. Ntabwo nemeranya nabo bandi. Hari n'abari kuvuga ngo Generali Masunzu ngo yiyiziye ngo agiye guhindura ibintu ngo ni indwanyi ikomeye, ngo M23 akagiye gusohoka. Abo bo muremeranya ukurikije n'uko uzi Generali Masunzu? Kubihindura harabihindura reka, kuko ntabwo bwari itandukaniro rya Masunzu na Tsiko. Kandi noneho twibuke ko we hari ushinzwe Front Nord, sibyo? We ni komanda zone. Ashaka yajya kuba Kalemi, ashaka yajya kuba Chopo, ashaka yajya kuba Bawere, ashaka yajya kuba Goma, ashaka yajya kuba muri Ituri. Yaba ashaka ntabwo ari uzajya ku rugamba ngo azahindura ibintu. Nibyo azatanga amategeko ahinduranya abayobozi n'iki. Ariko nta kindi kidasanzwe n'ubundi ari bubashe kuzakora. Ntacyo. Bemba, ngira ngo twigeze dukora kwizi nkuru muri weekend ubwo Perezida Tshisekedi yakoraga zino mpinduka agenda asimburanya abasirikare harimo n'abayoboye imirwano. Ubwo turi kureba kuri Front Nord, ariko tukabona ko ari nawe yahinduye ku rwego rwa Etat Major, ari naho hapangirwa strategy zose z'intambara. Reka duhere kuri Front Nord, urashobora kutubwira uko ubigereranya, niba hari amakuru bifiteho? Hari uyu Generali Mandevu Bruno waje asimbura Chiko Chitambwe, ubwo ari kumwe n'itimu ye. Generali Bruno Mandevu ari kumwe n'itimu ye, ariko akaba yarasimbuye itimu ya Generali Major Chiko Chitambwe wari ufatanyije na Kabundi. Itandukaniro ni iri hagati y'aba bagabo Bemba? Ari Chiko, ari itimu ya Chiko n'itimu ya Bruno, cyangwa se wenda dufate Generali Mandevu Bruno na Chiko?
kubwa urabona ubundi niyihe ndwanyi ukurikije ku makuru waba ubafiteho, kuko no guhindura mandevu bavuga yuko ngo bigamije guhindura strategy z'urugamba. ibyo bishobora guhinduka, ariko wenda ntabwo nzi imirwanire ya mandevu. icyo nzi cyo kuri mandevu ni uko bamushinja ko yigeze gutanga inzira akayihereza M23. Yigeze muri 2012 numva ko bamushinja ko yigeze gutanga inzira ayihereza M23 iri kuva hariya za ntuza za Mushaki. nicyo muziho, nta hantu nari numva agiye mu rugamba. ahandi nzi ko yakoze muri 34e region militaire, sinzi byarashinzwemo hano Goma mandevu, ariko nta bindi bijyanye n'urugamba wenda tuvuga ati ngo yarwanya ahangaha kuri abashi ko bakiri ba majoro kumvaga ngo barwanya ahangaha, akiri ba kapiteni ukumva ko mandevu yahanganaga na FDLR yararashanye nazo, iriya za nani za Bunyanditenge yarasanye na FDLR akiri kapiteni maze icyo gihe ari komanda kompanyi. uri kumva ko wenda hari amateka azwiho n'ubundi mu bijyanye n'iza gisirikari no kurwana, ariko mandevu nta kintu muziho ku buryo nta kivuga ngo hari icyo muziho ku bijyanye n'igisirikare. urumva ntabwo wamugereranya na Chiko, kuko Chiko we yakunze kuvugwa mu mirwano cyane. Yego, niyo mpamvu nanjye ndi kukubwira ko kugira ngo mbe nagereranya mandevu na Chiko biragoranye cyane rwose, kuko navuga ko nta kintu muziho cyo nabasha gutangaza. ariko burya umuntu atazi kenshi nta n'ibikorwa bafite, cyane cyane kuko nawe imirwano wakunze gukurikirana yaba kuva ku bwa CNDP, kuba atazwi mu mirwano usibye aho yavuzwe ngo yahaye inzira yo guturo, ariko nabwo bikavugwa ko ahubwo yatsinzwe, noneho bakavuga ngo watanze inzira nka kwa kundi FARDC bivuga. mu gihe Chiko wazwi cyane mu mirwano kuva kera cya CNDP yagiye no kurwanya za ADF, ubwo yarwanyije za ADF, yarwanye na FDLR akiri kapiteni, none ageze kuri general major n'ubundi akiri mu mirwano. ariko urumva ko ni indwanyi, ariko yaraje asanga izindi ndwanyi yarananiwe kuzitsinda n'ubundi zo muri M23. urumva ko hari ibintu bigoranye. naho umugabo witwa General Christian Chiwewe yari chef d'état major yasimbuye ngira ngo n'uwitwa Mbanza, ababo urabagereranya ute Ben? uriya witwa Banza nawe bari Jile byashoboka n'umwe ari Jile Mbanza. uriya nawe nta kintu cyo muziho rwose, maze arabaye mu bintu bijyanye n'iby'iperereza muri renseignement, bijyanye n'iperereza amazi ari byo yabagamo cyane. nawe nta mateka nziye ku bijyanye n'urugamba, kuko nta hantu nari numva ngo yafashe agace runaka cyangwa ngo ari mu mirwano ahantu runaka. ku bijyanye na Deniape n'izo ngizo n'ubundi we yabagamo, ariko ibijyanye n'urugamba rwose ndahamya ntashidikanya yuko nta kintu kijyanye n'urugamba muziho. nani Christian Chiwewe nawe ngiye mufata nk'umunyepolitike, ntabwo mufata nk'umusirikare. Bemba muri Rubero hari kubera urugamba twanarukomojeho, ariko muri Masisi naho turumva imirwano hato na hato. iya Masisi yo yerekeza he ukurikije uko ubibona n'amakuru waba ufite kwimirwano yo muri Masisi? muri Masisi ho navuga ko ibitero bihaba ni ibitero bya bindi byo gushaka kuza kudestabiliza abaturage no kwiba inka, ari nabyo M23 n'ubundi iburizamo buri gihe. navuga nk'ibitero byagiye biba hariya za Gatare, hariya za Gisuma, iriya muri za Kaniro, n'ubu ari ibyo ngibyo n'ubundi. ariko nabyo ugasanga ko ari ibitero bigamije kuza kwiba, bigamije no kuba byakorera ibindi bikorwa n'ubundi byo guhungabanya umutekano w'abaturage. hari ingingo rero tujye kujyaho ikomeye Ben, ubwo ndagira ngo uze gusobanura abakunzi ba Rwanda TV Rwanda. amakuru arerekana ko kuva Perezida Tshisekedi ahereye inshingano zikomeye bamwe mu basirikare b'abarwandofone, harimo ba Masunzu, hari n'undi nabonye nibagiwe izina rye n'ibyibukanaza kuri kubwira ngira ngo ipeti rya koroneli. ubu ngubu yagizwe brigadier general bamwitande kadeba ahantu nari namwanditseho gatoya umunyamurenge. uyu ni koroneli bamwitande ko mwibagiwe,
ni abasirikare rwose Tshisekedi yazamuye mu ntera bamwita Koloneli Rugabisha Alexis, nawe yazamuwe mu ntera agirwa Brigadier General. yitwa Koloneli Rugabisha Alexis. irindi Ni Rugabisha Alexis. Nibyo ndi kubona hano. Noneho bamwe batangiye kuvuga ngo Tshisekedi ejo bundi uzaba uri kuvuga ngo il y a des officiers au sein de l'armée, bashingiye mu kuba hari abasirikare b'abarwandofone yazamuye mu ntera n'abahegeyeho inshingano zikomakomeye mu gisirikare cya Kongo. Aha bakavuga ngo Tshisekedi uri gukora amakosa kuko ngo abasirikare b'abarwandofone n'ubundi batari basanzwe bizewe, babakekaho gukorana na M23, ibyo usanzwe ubizi, none ngo ari kubongera amaranka anabaha n'inshingano zikomakomeye. Kandi iki kibazo cyaba giteye gute? Wenda nawe wagira icyo kivugaho ushingiye no ku makuru ugifite. Ushingiye ku makuru mbifite bwana Claude, byavangura n'ubundi abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abakwiyongeraho abatutsi bigasya bitangwa, ni ukuvuga ngo n'ibyavangura n'ubundi bigikomeje. ni kumva ko hari abakongomani n'abatari abakongomani. ibyavangura n'ubundi ahubwo se wenda duhereye kuri General Masunzu, ubundi na mbere y'uko ahabwa izi nshingano yari afite izi nshingano, nawe bamwikekaga byari bimeze gute ku ruhande rwe? ubundi General ni Lieutenant General byashoboka. Masunzu yayoboraga ikigo cya gisirikare gishinzwe gutanga imyitozo cya Kamina niyo wari ugishinzwe. ikigo gitanga imyitozo cya Kamina niho bari baragiye kuba bamutaye n'ubundi, kuko ndibuka ko muri za bariya bitwa ba Koloneli badacoka badacoka buriya ari muri bamwe mu bahanganye na Masunzu hariya muri za Kamina. Yego. ni ukuvuga ngo Masunzu yari hariya, ariko n'ubundi igihe bajyanye abarwandofone bari baravuye muri za Nyatura, n'abari baravuye muri za CNDP, abamayimayi bo kwa Janvier n'abandi bagiye bagerayo, n'ubundi niwe wabakiriye muri ibyo bigo, ariko akaba n'umwe mu babafashe nabi. bafashe nabi abantu, kuko akenshi bigaragara ko yagiye anibasira n'ubundi abarwandofone, kuko hari n'abo nzi n'ubundi bafungishijwe na Masunzu. hariho muramu wa Mayanga witwa Jansi, arafunzwe, yafungishijwe na Masunzu bamurega kwica ubwoko bwo bita ngo ni abangi. hari undi ni Bienfe, ni Jansi manza ari Bienfe. hari undi mwana ukomoka hariya yabaye escort witwa Gipema niwe ari chef de localité w'ikibarizo muri Muhanga. niba Gipema yaragiye icyo gihe, uko Gipema nawe yavuye mu KFRDC yigira kuba chef de localité yari Lieutenant Colonel. hari akamwe mu escort ke gafunzwe nako kazira ibyo byaha, bamwita Eric, uwo muhungu bamwita Eric. abo n'abafungishijwe akomoka mu bita za Manyegamiye ruguru. uwo nawe afungishijwe na Masunzu bamurega ibyo byaha. hari n'abandi n'ubundi iyo za Kamina bagiye bafungishijwe na Masunzu. kumva ko n'afite amateka n'ubundi ameze nk'ay'abasukisa na banuza na bariya ba Muheto Muhizi. none se Masunzu nubwo akora ibyo bikorwa, ko twagiye tubona ko n'ubundi byaba abasirikare bari muri FARDC b'abarwandofone n'abandi bari muri guverinoma, kabone nubwo bagerageza kwikundisha cyangwa se kugaragariza ubutegetsi yuko babukorera, batizerwa n'ubundi ntibatizerwa. kuri Masunzu wavuga ko ari umwizerwa, bihagaze gute? ubundi hari uburyo ushobora gukoresha muri politike, washaka nyir'urugo ukamutumaho umukozi, kuko ntabwo ari igihe